Karavan Keš za treš 5 godina obilazi veće gradove Srbije, otkupljujući od građana dotrajale elektronske uređaje. Tokom poslednje posete Zrenjaninu radnici iz SET reciklaže prikupili su više od tone tog potencijalno opasnog otpada. Domaćinstvo Milenka i Jovanke Đatko jedno je od 20 adresa u Zrenjaninu koje su posetili radnici SET reciklaže prikupljujući elektronski otpad. Trenutno porodica Đatko renovira kuću i odlučili su se, umesto plaćanja usluge odnošenja smeća, da se na ovakav način otarase dotrajalih tehničkih uređaja i pritom dobiju novac. Rešili smo da se oslobodimo tih starih uređaja i mislimo da je ovo najbolji način da se to reciklira. To je i poznato da svud u svetu se tako radi. Građani bi trebalo da nas pozovu sa fiksnog telefona na našu besplatnu telefonsku liniju 0800 250 000. Tom prilikom ostave spisak uređaja koji žele da se oslobode, kao i svoje podatke. Kada se sa određene opštine ili iz određenog grada sakupi dovoljan broj poziva, kolege SET reciklaže će prvo pozvati građane, zatim će ekipe izaći na teren, preuzeti uređaje i isplatiti građanima novac. Karavan Keš za treš 5 godina obilazi sve veće gradove Srbije, a samo ovoga puta u Zrenjaninu radnici SET reciklaže prikupili su više od 3 tone tehničkog otpada, koji bi u suprotnom završio na deponiji kao ekološka opasnost. Pogledajte sada vesti na znakovnom jeziku.